was not aware nkiya get take place because I could not tolerate nare wanja muyo ase yani bakambisa nga muntu yochire ora kako totemunga abantu abangobona bali ndacha ise naere bacharari nyamira yatogogete ntinga iringa matangana akuru nyamira na yari gusekenya yakare lakini asinyamira bono to consider onye sekuri yako pataina ngamwate birengo tera abana abantu bakuru tesanya yote no tanya gukue na kyoko kwanira akino maya abantu bakuru benefit they feel na join politics 1992 Internet Mathematics section 2A yabeta amended and I was not for Kanu na iroche the way ekora abantu ande yari dictatorship ande red ndiye watu boliana ni uko so na ari gutaka yes etole mwamanu wa bosongo nyatie ko word mumanyita Ariisi Kerubo, one of the best songs okotera kwa magombo amanene ko terire na chone aliso sababu tuikire nyatie ko word o pen Omenyo ulimo kuna pen na James nkumena no tuli na pen ya totebi more about the song Ariisi Kerubo sung by Ariisi okotero ku despite go sang 30 years ago kiroko ko tegerera ego kumachikoreta mariga asa maisa wikagera Ariisi ni gago terete na mayanda akarera nonye bari baringa ese studio bakote bakera Ariisi ariko tero kuo ase studio ni garire tamariga ase bari batamaite ko tero kuo na kuo Ariisi Kerubo Kubalia bogetu tunyati kumama no abosongo Kubalia bogetu tunyati kumama no abosongo Keruba kagenda boyo mwakutamani na saba Keruba kagenda boyo mwakutamani na saba Aliaboye tago ya sauti mugirango muiwe Aliaboye tago ya sauti mugirango muiwe Wateroko watereiro mu gusi for the last 30 years 30 years abantu batamanyiki Ariisi Kerubo yonimo so Ariisi Kerubo nkai ndage to chake gotebyo mu gusi peni ningo mbia bona sana azaba minto ase gototarero muchie gabono no obona inchasa Marieta Ben was a Benson Omenyo mwaga tatagar kuruku mangenga gose mangenga tata mangenga igo aiga no boiborwa Ariisi muswatyo minto Ariisi muswatyo minto omwana omokesende yakaliku yale abana tole we 6 tora abana oyugara mwana nge yoga tano uchomo area mwana Ariisi Kerubo yare mwana wa tano uchomo kwenga nero mweri the last second to last iwa talimone na story umwana uri ngomo kena ndiko nyokorire school okore uchire bona lia chite kwenda boye bona kaenda boye usot mogrango aborendo we kakwete yawe sikembora bakanyora no mumpensio ya samurusitia ya tato aliboko banyora ndo bakagenda baganjana bona na kugwanjana bakagenda lendo mwana oyo gachiga kalenda okorire piro tigito agachaka akaba kubugurio musiga akanyora umwana umwana kare buoye bona karanyora umwana okoranga itabotinja bete na ngina kera yataranyora umwana oyo bona ari murito akaba ninga mwayare akuru agorosindagera numwakoye no muturebo urenge ono akaranyora umwana ngina yake tere ngaki umutukanyo umwana wikomorosi no enkende mweta kunyako eroseri kyara bwati mundu next kyara muza ko ene gasyako alia akara tikatwa muboti katwa chito atatenga asena nyurite ngende ku kuturungi iturungi mara negende machani ali akanya rigeki I think sabangira wali omete tasi wate no malidu weseba mwebia bati bakanyole bia ko mayango ko lire bya task bamo ya mukanya rigeki bono mwana oyo karanyu turungi na lia ta chete kuigubuya
akanyoni ndiye kagendera kumuruma ne likiri ange kamurumira ni kabisa bana bona gato te umwana urwarire ngoboye tukagenda pako asa ingirare kandi timwe atinga bana ngenti ngitinga nyarako sauti mugirako yes apuso asa renge boye okugenda paka kwa mati mabwago bona gato kuikanga no gana na James Njenga James Murumino my brother ne rukombwate nchomone na sare bona enka ekatwaiko atwanya tumwana numurwire kweli tukamurusiororo atari ngurubia kina atari koragira kira ende kumuruma tukamulenta tukamubeka tabaka amini kurende tukamurira kebirigo tukamubeka ibara tukamubeka ibere ward ya gitari rende aikurwari bwo tukamwira no tu amete kebirigo tu amete no to meta nendu no nendu we no wane ombonera no tu amenyete tukamwira tutendiare siasa twanyare como rankia endre tokwa katongo bikari tukanyora change te iko basi nyagiteri ya ibara tukananga mwana uyo akyaba igatari ko atabwe na agente comment bono akitokora tumurusi tabaka by then he was well known tabaka so tukamwira tabaka katomwira tabaka akabati misted wabete tukainiform abanyene bono mwana uri kitwa murusi yabo tuamarete nduche kagenda ko sit kurwara inumo no gocha mamara le twatumite message bisobo but they never came nani came umwana uyikare ward andita yochete no mugakoye nyina byatakiti bono tuguna ki kitutumite abade kwa kwini to usti mwana kai of course urwarite bakubwati yara ngaki umwana uyo yara naki wana akyachiete umwana uri mokerene umwana yara no ari na intwa mubwata yo murugibwe ndugu naro mubwata yo njenga wana bamanete kuruka James ina ere James ra ku James njenga njenga bono mwana ono warenga oyo mwana wa mubwata bahanda kumufiti ndikera mabere mwete konga bono nkwiyawo bono gwikariye libwenjerako akaba nast eba ekatoka mu swati oyo akarwagaza mwali akasira tabaka bono kasira dokarolende osirire no mwana ona arenge boye bonte gatote yabanyene ngumwana oyo maisha yake imekuwa mwisho na mehaga wana kuko batebitu expected nga imbai chebe ba cooperate into torna kitokora na kitoko mweni bairo mwabo bako seba tebe na bagote because ni ntoko baroteria kyakanya kwa kombura nyoriro chombe haya atari mwana weropeti kote nuko basagura bako gege usi bono umwana oyo yakera yawa iko batacha in fact tukakanya about 2 weeks kene nkeyo response yo kene ngeyo mobile mochari tukatara no endu umwana nuyu tu umwana we my sister sister inge utonge tukanya kusumbukira tigatomwenia tukabanga lende tukakora tukatuma arrangement tukarosi matanga tukanza kubanga matanga y'umwana bono litwa a period day nari abanta abo bagocha tembaruka abantu kera bono mbali nga abantu bamantu bono igande no during the burial day litkuria matanga aba lakini I didn't see them properly because kwali ke banda nande nachi ko tebunga abachire nande bakaba informed babukana nimbale ngo bali bakibiriko bakacha bakansingira style gite kumbe I was not aware nkiyaga take place because I could not tolerate nare wanja muyo ase yani bakambisa nga muntu teyochire ora kako totemunga abantu abangobona bali ndacha ise naere bacharari ngaza kuri bachire otherwise umwana uyu tukamutinde kaga story yae ekaererawo since then nabatore umwana bono mwana uyu atigede utu time akabase plaza alimo mukaye akamorera biyo mungino meria kro akamorera biya umwana bono mbiyare na no arenga isa na driver akoriga school from 4 na korete okori some years back na ende bono ga ko drive chirori chiko rukuchi cha mesio mukora chikwanda Rwanda chikanda wapi it's a big boy na no arenga igakora inde igora rueta umwana uyu bwari sikero no arenga igora bono staying in Nairobi na ende na bwata abantu bono twaje tukanya mwaka liliara mwaka natuguritinga ya mwetu mwana unoyo mino tabwa tingina isetayo akimoko mo treat
go kai bwe a portion asegeta galani bulimo ukatomoe katoko mwamu ni brother wana tali moyo na yo tuko wange moyo otoma ne mwana tubegete wana bamanyite igere tukamwatira bulimo bwaye buli matali atikwara kyosikele kuri matali no mako kyori kurwa no tukamobeka kurwa no hari kwaye no hari kabisa no hari wana ano iga no hari wana ni brother no hari wasino mwana bumucho oria na kina I think kwa kumanyete no komocho exactly so tiante abanga asenga jama bera yo mwana oli ominto nanya gukira paka nta ko mwana oli tukutoshye ni kwana nangi yange about that can to set yes that easy wana utukuligira niga twakora akina asisika watabi story mwenye na ile lakini na ta goja to me like that because I'm thinking it cause problems ona Kerubo kule mwa mutindekira na kyogotera korosiri bono okay aka twanyora bono mwana oyo osiri in that funny way ono tiganji chase Ariisi sababu by then he was a friend muna ina rige Ariisi aro kyanga totamani tuseka araji go sirato tere na Ariisi is a friend a close friend togo katara ne and most times se kana ke bidigo ane julinge ko sente mogete ntali matatu ekya matatu twara kakora yo twara ko nyoto na Ariisi nabo ko chatwa itani twa no en town kendo antenga la twa en town tura tara ali mo yete na maita banto tura na sibe soda soda jana abana ko tanga tura sibe soda jara tanyi marule no tura soda wano twa cha nje nyinko nywa era na soda ko nywa ta kanyule igwa sta kanyule maruya ar pitotari ama soda ari ko nywa na ndeye mwe tamantu soda to koranga ko digente ke twa mono isa tuli ona wako nyora akara ko chakurwo ya ko ira account aro tenga wona tampare chibesa bona ngainko ira cha buchire na ndo bona mo special kera ko mayenga no muona musiki anto mbanje tanto wa musiki yo no bawo ko rambi ntebinge ti no mali pay for you mukali sio mugano usali sino alinga matanga Ariisi sababu akaro kyomo chimo ygatacheti lakini watu wajeto mu brief wono ngakiare na manyite lakini tuwajeto kama brief wono bosobogarena ngakikiarenge wono gente ke to kebeko magano ate bone aron kubeka aron kubeka kiara my greatest friends bona kimondara misuse tikabire that's buta akanyu understand memono akayugu mono akabra mabera ngano mwana una savete na inu mwasafire but let us so to tera hotel ngamate bono koros tato unde akagenda kaisara na itaras so get 1992 something like that it was 1992 mukamumugano akagenda akatingesani atara sokyo kotara kolina na barangita katebuna nona ikene etwaje tukara mate kara ko kore practice nwa kore kipirigari igari ko bika bantu bananje diari babongera abigeta segete ngo ikaya arengi twendo na ya tare ko bangane iri Ariisi osabe ya mwe usote minto igari twangwa mo ataji ko chiaka twamo twara tegera twamurushya sebita bitabugete bija twamotebya ya iga akoronga ga gichenji usigirira ni nse kusigeja chiri gorake iyo ngwa ncharenge twa tent twarenga one of the agents ba ko yo tegera ataraenda ko apa ime bari amatenga abo ndo kunsiate hotel oro akuiro oro kyara bintu you can copy iro chikosari so it was that na twara koragenda no mungwa na twarenga mu trebone ochina chakasira yo kunga Peter Taru nga meri yo murugi meri kutoka kwende nyango gari esukuru sa Peter Taru na sira recently and in fact I never knew because yo chimana acheta most times tingo jinama inga chakungare nyange naga ngaru ari na Taru tare ko twara simi gari yete iranga nche simi na etingo twara baona onyora yarengako como nyora yarengako bora ka kutotemwa bitokure yengo tebwa kutenda katinde
ingachandika no muri yo etu anjaina kurukumeli alisira kama teta ko teta mugungo kwa nalinga pita taru ye ni sana taru orine mbutwebone bono karate tigatora tigera gabo abagusiba minto ni gotolenya tieko ward mwamanwa sublocation alisia goteba bosongo so Ariisi Kerubo, one of the best songs alisia tere tonde mogusitayo tamanye tiogotero ko kiroko gotegerera okubwata amagomba amangi tariko cya somo cyoyo sobo Ben na James naba no mucyoyo sobo pen lakini kiroko tera kulia okugo konyoli nonye naye amabe oseme chando gete gwitere kiagara mangana Ariisi Kerubo eterta se sani eja nabo kolire tinam neme chande menga abantu abange bagwetera pen tiango tora esani tigera kuna kidogo ase ya tigera likale Kerubo, kinisama na penya bana mwabo Kerubo, kamurusha bubu yeba kamwiramba kaibara, kamurusha bubu yeba kamwiramba kaibara, asinya wibara bakamwiramba katabaka, asinya wibara bakamwiramba katabaka, aiga tabaka Kerubo kabuwa nuburaire, aiga tabaka Kerubo kabuwa nuburaire, ibati mbeka ba Kerubo bonera gasira, ibati mbeka ba Kerubo bonera gasira, Kerubo gasire atabaka tali 14, Kerubo gasire atabaka tali 14, mutinyuzi tamito mwewe designi na moja, mutinyuzi tamito mwewe designi na moja, mugapa ya pasi bonera kanyara mangana, mugapa ya pasi bonera kanyara mangana, Ariisi Kerubo kule no ari tabaka, Ariisi Kerubo kule no ari tabaka. tatura go posiria Ben kera ko teke rogo teroko iko gwenyori yako amajanta manene anyomba no sekondiri bya maisane ono busacha bagera okunyango set tears because ono mwana oyo no mwana olenga make ochakire bugima ninjira asirite kunginyoria nga muntu tabasika gosero muntu onye no mwana bu muntu ore bu etoki gusine usaga mwaitana nere buyo mutuma yende so bali bako uramuite to okumuita yaya etage to muntu kagosire batebije na saba yuri ba kiara bayuri na bwate so tia mutige muna kwa morora kiara muigwana ne timuti yende mbuya ko bwa na bangi sana bagwetera mechane ngebuneye bakonyomwe semechia lakini abangi na biara mbali ko ba ande bono mo especially abana ebinte bimbiro mo especially onyora chikamati chire nyomba no mwana mukamumura mbali ko igwana buya yona ande muibuli muna bwiri bwari abangi abangina akonyo bari fo abana babo lakini baroya no mungao ana yiteri buya etagete umwana obande kare bwo manyana uyo na babwika ino yo nando nyogosire manye buna no yo wale nandi muriri njera go so ntakunya tukunyara mwote byande sobo agende sobo tali okumuita. Life is very important. Life is very important. You cannot lose somebody's life with minus. No, that's no listen kama tenga ntoigwa na neti that is all ndago. Lakini nseme koleta mabera mangire ngaki gucyushisha nakubwatiriyo oyoru arite kuruhukire nyagitari nando okuli batabwati achende eje bonara yabete problem abantu amba ko tegenze intentionally this was intentional because they had known what they have done again they think cha realizing yente na bokia renge na ndonga cha realizing abanyagitari aba kiabete mano bapimo mwana oba morre yente ko mugenda tidia kwete nasi nyitunga mwana okayarusia apo sarbo kurukimyoro ekitaje tambato mbekirite kerabu kakure bantu mu biseti ebintu biko flow from we myoro nagia to terminating it this is a person nkike muamwe gasoka kurukimyoro ime and the pig na ekwende kabisa kere ni liquid form no sarbo yente kiria mu bikire turungi area bona reaction area akara kwete jaetirita ekworokinga mwanya kurigie burwire mbwaro nabuo
So ogotera gokere gwasoka family ngakia tebet walimu ati because rende relationship yale yao na ende we never want no ngaba mbara pina ende because bare ko bange na njira yo chintimu ngone njire tipu ndakiswa muntu rawo kubwatio akidi mwana na ngo because it's far satu mugirango is very far you cannot go kyato kuchikumanya andasali yale ngi tipu disabume ibona ndi we could not share because obubororo bonge bwo mwana ruje to kwa na bantu na bwana gote dia permanent enemies and wanyo bacha batubwatesi batutebi yaye ringa mwana bwana buru bwa mubwiri bwana osirire ositoye osi morie bwana tigatumuire ndabo twako bala bairamu mubero lakini esinge jo barogetinga na ubakorete mbacha bwana ntware ngoshada wise iyo yabete permanent ejara orocho muntu urwarire bu tomu bwa tocha bak otebiri pobe tocha ochigocha ri yako bapare to lisine show apokoroge that's not good na kiki ya to baga tenga ya mono tia matanga iba ko bwenta gocha ri to sauri ana ngandwa rutinde mwana oyo muna ndaringe bugoye kera na bwato mwana oyoro yino you get proud of the child because you know warache sairo muntu warache stire bande pinya boy yes mungu ani kwati mwana rende nero muiboleterendo nyakwati no baka bo no lakini ande arasika babita no mubenda ake tigante tili gotegera bintu bibe na wanda nyango mwaka ichara bono wocho tokore tiatu na the first day sani ya socket ose mwana olire compact mukategerere sani like what was the mood no yabanda like as a family kera mwaje sani like mwiwe no Ariisi aleta sani sani ya bugete pija na inde bono mayete oborurumbo no botenga abako tenga kyara no boruru kini ko tengo it was nice buya bangite bintu na inde bono singe jumwana era munarenge na inde buya sogete azirande gari in fact because of friendship mate sani itali otera kwali ya lungo jenje tiara asokora ngire marieta na bakungo na bata mayanda gete na kuru from heart kabisa Ben nataka kulia Ariisi na ino musani olengo imemona sana choni Ariisi osaba sana and I have no friend asa bantu bakubuka chisani na baaka marabara that was the best friend I've had of ever na don't tell you we can't che you are na otaikuwa bukura to can't che go ngomatabia yari antego pakanchi cha have to come asigete nale let me find that kind of Kenya nyatieko masibe soda mutemo kingime sowa kapita Clement tarunyango ge oyina ari mu travel amona kansura Pr Omenyo kansura Fort Kenya nyatieko yada ko body pen na kwa tulitege kabuna kansura Pr Omenyo Fort Kenya nyatieko exactly kansura kwa lenge ase dieteri muna okwana na joined politics 1992 multi-party section 2A yabeta amended and I was not for Kanu na iroche the way ekora abantu ande yari dictatorship ande red ande watu boliana ni ubo so na ari gutaka njoini Kanu ugacha ni charamogi bona ngachoinia echipati ekorokwa Ford yanenge Ford konyetera Ford Kenya tera baki wono yanenge Ford wona kare Ford na inde na renge na nje to pinzani sana ngotenga serikali ikateke ko bat just single party ya to chan so nkachoin kiombe kya Shalamo yogingo dinga yanenge Ford kare Ford suku na jitaka yonjona na epogambe ruwa moyo na bwarengo yebange divide and rule akarange di suku akamubolia suku what is taking place muruyo no muntu wa ugari kuku akatebanki ayebono koraiga ati odia akateba nche ende 40 ya seal akarangidio Shalamo yoginga odinga tadi Raila Biden was young konyetara so politics bono iso rengi bono he was my president ngacho nye ndo ko kwa Ford tukaru Ford tukaenda bono Ford Kenya
Fort Kenya bono alichera oyo ndekero ra muya raira oyo ndamurangire moi akamutebia oyo tebira ari Fort Asili ayenkiore onjara muyo kuburibwa bono lirikonye ate Fort yari ngumulindo iyo ireteka ira pika ira serikali bono paka no muya kubona kumurire gente cyangiti bono akena kingokera akabaga gwetira suku aka Fort Asili alafu nachara muya kama gote bono nje Fort Kenya ndi so that's the but I joined 92 oyo nde Matiba wana walikuwa choto Fort Asili. Fort Asili. Wana tokomanya kocha kwa ande lace. Wana lace yotoko kendo rochi ya very divided. Lakini iga I was really given. Chikura na yetu. Anda bantu waka na beti mbijamano. They really voted. Baka 40 biwodi chikura. Lakini yende by then yo yorengo MCA. Konyo chile kibindi ya keme iwodi ya inge nyuma ya. Kibindi ya keme wana achitenga nyonga oyo. Eki neruko tukambera kininkira akolinga ya. Ngade yente gete. Wana bora mbachi begete lakini because ya renge serikali onyonko rengo minister of planning. Bono ekerondi tuli marani ya no twa chibare. Chabari kabisa chabari ru. Bono na nku madina batisi bari kubara. Batisi. Yes. Na bari abatisi bari na returning officers. Bono ngacha kubunyu nka webs ya ene songo kirikia. Kunga wanadisi wanadisi we start from Nyateko where nimechenga sura kila kitu make sure that man is not coming you will be Syria nte oitari nchera kini kya to ko barachikura jira matukata tu yani uko bara ubu president bitukuriaye ubu chumbe bitukuriaye aba councilor to go councilors na baro di 30 day wano tu alikuwa wana wantu tutata kiri kwanza montata inacha wano montago ko buguri chikura munata gete wana maduka yata to nchiburukiri chi ano tomenyete ntone korara chi akamanya kuburuka nibwa kichi kaburuka muntu aralete isa masasi akarutwa wano at wrong end ninchi togotiskaba muna nakibara ngiberete wano nitiwa ko bara in terms of 50 basi bano mupira ko ke tuogete modo monto montal tani ngobsa go tebyanga chikura chapa casted ya today echire ko 500 for example bono banza ko bara bata betwani simba bachi bara kana ba balire basi in terms of 50 bono ga kumbe abakarani abari informed ili ya tebatenga ngu start from Nyateko it means se bata ko linga na kitokumuruzi bono kacha ko discover maega pina ki eketuwe ki gakitare konyora ngayarusi yako ata tukombwe yemo ingateba no chikurechi unagwata tebitis bwana returning officer egwato ile chikura achiri kujida kuchimenteraniamo ikomi nchiyo chiri unagwata abachiya bwatwa chiakwa spoiled nechi chirikoreta ikomi nchiyo ngaichi agenda ngaya ontenga kwara kwa manyanga mate that is self answer question don't ask me that no mo bena atindira isi ngamale kuraka ngamate reta yo tebe hapa na mokisi mwaka balide na kiara na ringi serious nyuma tingende na iri tata kuchukura ni baki tukatisika chiteno chire etwani igura na imene simbere ikomichi sibira ikomichi kabeku wa maime etwani gachikama from outside so bako akobarerwa I think I was to set years ekiare kure mo kudibite yoto uko yoro kure mo tana ko cost na 1000 lakini kana monta kwere komili moroje wana gotakete chikaenda iko wana bantu bona abari gotenga ingocha mao kama saba kumisana akawutata kaikwere chikura wote nduntu abeka okachukia siasa in fact dikuruelio kumisana lakini ajira ningaenda the second round I've gone almost 3 times yes then you are a career politician siasa yaro ninyebuate that I want to forget it because as now where I've reached I don't see na konyora mugondo kwali kole mugondo ngole as by now that's what you do no mwana bana nyawo kora bana bara kora siasa yaro bono na aba mbali ko ntika no bana mona ba console ya bangi sana unaligwa ndinga ngam intending to senator bana abange baachira abange abonde na tusauli bwana watu sauli na kitoka kora na bono wa MP aba kansela wala ba approach ba approach sana wewe ni mshauri mkuu wa masuala ya kisiasa ngora batei teatura na somo siki bono situale tuerese instancia ya mu aya nationalist ekiriyo kumonyorera lituko what you did nationalist yo kumonyora buna I remember journalist for this and this on personal level enade natia kumna natia kagotewa alisa sababu
no musani ono rengo ime. He was like more than a brother. Because gento ngei nare ko matebia atakore na gento ngei yo na chinare okora tutari na Ariisi. Igo as kiplad ntu aswana nete. Kiplad. Na indemone patimbe liboso ete kabisa na no era na gwiri libono ngana nchini ma yete kingokora. Buruire na buo ona baka kurwara. Ono na kunga nga tujiti ko shiamono. Bono ni na mongora nga nanye na aro anga no ninjira wonda position gete nga ogete. Kyaro jo nyarwe ko manyine ore ko ndenga anta to push. Gyara to chinde ngine tie ko campaign push kabisa I stay there for a week. Toranga agimo kiyo ta kyawa. Inki kya cover. Kyara no ne regard ko ndenga like your advice, the way you talk, the way you put your things. No monto muyo. Ono to anchaini maximum I cannot forget him. And I can recall buna arwarte ona roche nkontra bosana tinde nyakita nona ari ko chira gitari ma matmono to chiti anda verifa yaro mono kibiri gad nde bunyanchari nyanja na timati kusema mbona bwate clinic ya lenga na nko mubeka alinge wodi ona komunasi nje ngana kitoko lakini Mungu ana boli arasugusira bueno ainde tu achile una achile nje do automatic watanga yimo sana tiasa ujime Ariisi guantangira ara ko tenga boro na ino taba na guchime onda kontenga mugambi ande dieta ndi yare tari kondanga no mugambi yare kondanga so akwara ko nyora ni most times iga go ntakana ba closest to him abona yasare na beto sana ko vera se motoliga abo nkuru tuwa wasina wanda kwenda tuwa wasina na bata sana uchi nguratika abantenga karavera ku mugambi yake bono arenye gutwa mate uchi sign yare ko ngana abate problem amare nyoto mate okora ngendo ngeri kyamo berete akona kokora akokora goto kokora goto ono ekio mono moto nyara nga kurinya gitari ko bweno ore gake no bwena nko aroche kuna Ariisi uchire to the point mukarabuna kanda bole nyiki kwacha kobaye wono alia dende buna sirete abantu mbai mogeto of course nyamira ya togogete ntinga iringa matanga na akuru nyamira na Ariisi gusekenya yenya kare lakini asinya mira bono to consider that bas no are abachume mbaje to no bucha na areo akaburi ngaba ankiki ekiara kiruri echi atogete pare ya sinyete guchi konge ngware ngonyara binda sogweta musabara bose guchikirwana abantu bose kirwana na magoro n'kinyange n'ibintu bindi abantu bose pe onte yorte gata nange biri people went musabara kuona ikarogoro ukabwate to sengai bano ore bwari ngani bwari se matangore lakini from there distance gete kilometer toro jino bwari sika lakini na matanga muri michi y'abantu ngana matanga toro bwari lakini michi y'abantu muri tali ari Ariisi moi asena kala uchi ko ikato wika bari ba gete ko kamba igete na bari ba na baga ndiyo ko na kuchiposinga yugweta there's no place abante bali ni mitiguro abande bakwaho kala abande bakabunika people bantu bachenya gitari matanga Ariisi asitwete paka babo bocha terete mchumbe no hali ngao tenga ni nkuniru Mungu no tata ndocho manike ndoko no kora keke go ba film umwana musiki bono nabaga sikiri kama this because of we bintu bidia tera na bintu mangana mange yadiyenga siku 3 nini abantu bakacha tenga Mungu ndocho tata baidi ndocho itari abantu bako Mungu ra ko liupi ewa ejara batenga ndoche siku 3 eria tebete nero moita siku kyale sia tenga ngere siku 3 badikane dia banta kora ngere gusiyejima kani muntu tangi ngitaro Mungu no mbere na kyale ngomore Ariisi no male mole Ariisi to komoti okora ko muntu Mungu no to komoti Ariisi to komotisa ngwara komotisa na rengo male mwaro na dawo kaninga njita to chesa ayatika nande bono tishirwe kenyoro likakunkanya tachete ko ngai ya ro kabisa tege bol Mungu no kungangana gasine igo abantu matanga na mayabete it was a nice one kero kuri musiki bwa Ariisi no musiki obona bana musiki babona nkorate igo ndatewe Ariisi igabwate system yaye abande rero copyright abande bale like Ariisi ko ibita bya ne byakubuye asitaya kira arusti sani getenga ngo akopia leta bege gitakeriyo osare teriti mugetaye beka igare ko esi eri unique nande bwate bintu byaye no gotera ko na muna terete
na ni okugia ni ata record tabwati teya se orana ngegitankira gusenge negia kya mangere bagusenge kya lakini era ya record sibi ya ibuka so na bwate okorra tukire umwana musiki orengo manyine ubyari tubona umwana musiki rigo ya renge buna tora ke atukore ntumuntu bwate nacha ripon ni bintu byaye iri ori ya ripon umuntu bweko musiki na ndo gukora ibintu bya composing na ndo ukorana kyabo so eyita kyalisi asibona to yo company onde kyare ari ko speak standard ya ni bintu byaye to company na babona haona ni copyright wango babuye chaka bachire bakoleta gitekete babikaga ba compose a message yari gukwana message yari gukwana ko ikwana ayita kite na de kire sani yayo siko yetegera ni bwate sababu ago yetera na ni bwate meaning ahead of you ni bwate meaning around you ni bwate meaning kende kirikia ke kokenda to korekana abo uko bwate kwatenga kiteke ya risika bidia risatera onyo sakuri ria ko pataina ngamwate birengo tera abana abantu bakuri tesani yati yatewe no tanya gukwe na kyoko kwanira akino mwenga abantu bakuri benefit they feel to kwana ngamba ngamakweli uno bwana yani asinge nkonye ukweli tanti wawa tabanga ki ngaba totera mana abantu bakwete you have to sing because abantu bali bakweli umbatakera abantu baba bekwe aspire what they have seen onyata atatere tumusipatio minali Kerubo akamo beka sengero ngocha kunyura linga bakabona osengocha kapatu alenga como sana ngikyao kore ngikyao kore utrombona kana iwe to komboli matrana se kumisana iwo mwana we minto record ndo chibona abantu banyetegereta mate you met it an history because I already mate you unaboko rege ndo kene kiwente ko barakini kwa anya muntu taracha o what interest awatange ngengere fame where inchati manyeti kyara isa bumanga yujume wana nate kumanga kumbe sani na musani ona terete na my sister ndo chinari popular the record is popular my sister has been known I'm also known because you can walk through singa might man on para drama you might enter ndumanye ni buyanga what you want the thing and Jeffran because na wana ku kana ti na prematurely you to take school akanachi na wana ku kani what are you talking about? Don't ask me about my sister. Who are you? Aita usino mundu gangiri nashukuru sana kyagero mwansi 30 years later natereko kwa pugire kunaleta mawazo sana it is not that I realized kwenye njuma timetinga ne ile after that match lakini yakana ngo gotegera njuma ina ngo setias muno yo mwabole nare ngaki mwana minto ga kini ko takara na mate ni motige ne tiebu gene ama tukama tingo takana kyara ekongera pack tu ebintu mate kana onya kunyora lyo kana this age we have reached akomya kwa rwali ikopa una toko kolera umwaka Ariisi Kerubo tatu kutirisa utimugiranga atukutu muche atuketua watu kutira na tola nao te sukari gelisari sukari pili sukari kile kula wewe kimona kile kana wale jingini ya chiko giterwa gato konya gatabanga oyino era mwa brother nchenga mwa ega ono watu amubegitali no yeye yale previously my father's house so tu mwana wa mbora akamubeka gari nchenga ya mukoti naro na ndo karakitari mumubegita sebe sukari kiri umwalimu ore kore manera matuna limite ariko makijwana umumura mu Unscripted ata maite nyine kiri fwa kore lakini jina una mutike peke yake kera sisi tigana ndugu zintoza kwinya sija driver kombe wasita chitina irani ya machibu cha moiwe wasita chitina irani ya machibu cha moiwe nina chamisi bakaganya gusunde nasioke nina chamisi bakaganya gusunde nasioke unde wesitara sawa karara tiga bamoenye unde wesitara sawa karara tiga bamoenye ni bakarobere linde baeni umano mwabo ni bakarobere linde baeni umano mwabo tukuririe birero bakara bigoja tukuririe birero bakebwa sigoja ayubu maene mulekero kwanga batubao ayubu maene mulekero kwanga batubao
Nyakoni Aribai Amo na Mukani Joseph Port Victoria Busiaria Kata Joyara Chuki Baba Amo na Thomas Ogani Kitakwa Ato Ole sana Mungu na Mary Kianga Naro hiyo mwanakato Pole sana suko chande kali nyingi timu ajande wa maruna James ya mwana peni pole ni yangu wale magana taikira nte nyamu mwana itaikira nte ndio mwana nenda atikite ni yangu nala jako kunyora arosi tamu chukumo uswati pole sana mwana kuna alisika alingi prophet kigera batete nyaki muri ndo mwana yo Ariisi Kerubo acha kolindege saka. And that is the message we took because of that advice. Ejana na bande bara tanga esiki to ko ra ki onia whether you can sell a child one body call baswati mbali bagusira batiga bana chinsobo abana bali bachando bono into to ko rabo kera mwana uyu tabwati anything amayetikia rengense egente igia koreka anything nayo kimanyite so usako gekora ngawo kumuchanda na bwa ombago ba no ombako bagochandika iko mwana gatigirwe murinde naende muhe chances nyino gusoma some enyine gasi anyora akore ibintu byaye so is a to frustrate muntu binadamu mtoto sasa umuyuma to mwana we sister no yona blood relationship never nero so you can there's no way you unless kuro muntu mupe mate tigante venga ki of course abantu babyarire mbali abantu kusaba abantu babibole mbali bali kubyara bakoiboru igo abantu babibole mbali nende kana abantu babibole mbali nabe kunyareka understand ya abantu banna kibale kwanywa na olebo kwasali ibintu bya abantu kuswa nga abantu kuswa twalenda mwamu kuswa kora bono eyitego konya te kosinga ki mwana no yone sinyina asiti taru chimonto nini nwaroche so you are like parents. So you will handle mwana ujinjide lengia na mwana abwate sha to mwaire kile gento no wale bono is okay na abwate bole no are part of the family bono bono na wana tenga ya bono ente kokora bono gucha kwagacha gali ke aba chinyombi cha chonse pichanga cha wele no nchile pakaroro na wate ya sa menyete lakini na bono gucha kwa ibeka specifically where you are entitled ayere na yo gucha watu watenga omenyetara kinende Ben 30 years later toikira kwa yoga teroko tunakuambia pole sana. Thank you. 30 years later bado tunasema pole. Thank you very much. Thank you so much. Ya budani bindo yote kego uga ntebe ni history and mwana mwambe kinaba yangu ngoje ngabano ya siasa yendi yarenge na ko nyaka kweli. Asante. Sawa.